मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आशोनी स्कीम पेन बांक्रेहिनी अटुमाफान गारी केरन इंगडेम फ्लिकेब्रा ट्रक्सी कार्बी रेसो निमसो रंगाजे कातालन नीथम के चाव केप्ला के फ्लैग बना विद्यानंग चिपुसी निलिप विदेशी चेयरमैन टिमोथी टेरन कचनिंग रिंग कार्डम पिनी अदाप बिरता लंग पेन निली समी जिलिहन सेपी नॉन आर्जिक था बिरतांग तन पेन कार्बेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट आसाय कामातुम कपाटर पिपन MGPA स्कीम पेन बांक्रेहिनी अटुमाफान कार्बेंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल CM तुलिराम नोंहांग मोटर केरन पनहोत थांग निफा इंकोरा फॉर्नी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कार्बेंगलोंग वांगचिपुसी बांगदाकपन Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala hinpen ki dukilak ronga radum kidam kivang kejoy ki mate beha bepar kapachoklem ijia phanpura Mukhya Mantri Gramya Paribahan Ashoni Scheme pen pu hok piponsi Sarkar pen ihum agarialong lak isyatangka akerap pidun pen varsai pipon Jasimet bangso scheme along Karbenglong district pen kilong pangrum pet bang phokya prathok sa bang photum longdun pusi Karbenglong district transport department asai thu Bikram Aditya Gogoi pen pachini pon আমাৰ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতে এটা আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল অসমৰ 10,000খন গাঁৱলৈ যাতে যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাটো সুচল কৰিব পাৰি আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে আৰু সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ পৰা তেখেতসকলে আবেদন জনাবৰ কাৰণে পৰিবহণ বিভাগৰ যোগেদি এই গোটেই আঁচনিখন তেখেতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিবহণ বিভাগেও আমি এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৱা মাৰ্চ মাহতে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে এইটো অলপ দেৰি হৈ গ'ল যি কি নহওক আমাৰ এখন কমিটি থাকে জিলা পৰ্যায়ত এই জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিখনত মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয় হৈছে তেখেত তাৰ অধ্যক্ষ আৰু জিলা পৰিবহণ বিষয়া হৈছে তাৰ সদস্য সচিব তাৰ উপৰিও সমাজৰ বিশিষ্ট 6,000মান ব্যক্তিৰে আমি তেখেতসকল সদস্য হিচাপে আছে এখন কমিটি আছিল এই কমিটিয়ে মুঠতে 57জন হিতাধিকাৰীক কাৰ্বি আংলং জিলাত তেখেতসকলে চিলেক্ট কৰিছিল কিন্তু এই 57জন হিতাধিকাৰীৰ Maelong aluhi sarpo aman pen kachitongon Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Nohang ahim penta kido an Karbenglong ara Jasimet Ovekimia tumaphan gari motor kevek hot kachere vek nangji lepen kapachat oye derjapan kachenengri padopon Ate kidamtang anikan corona war isek hota ningkan isi vet angbong bang phoke babang photum aprandam nang lopusi pachinipon Piniarni Karbenglong district along Chotkali Bharat angkang pialongta BJP atum Sarkar kachari pon ke misana joksi kither thep monsam nang dolo lapen monsam ke dojok penang an kaching thorana thuda kengkam chijordon bom laso ang theke pini kidukke lagarat tumaphan Sarkar pen lak isyatang ka kerap pidonsi gari motor akerap kipi ponta isi loputa Maelong CM Ronghang lamjai pon Roshan Hanse report Karbenglong live Niphai Kretroxerni Ingdeng Plikebra Troxy Karbi Riso Nimso Rongaje Katalon Nithom Kichoka Jai Mekalong Karbenglong Autonomous Council Iam Rupsing Teron Hambi Kapathu Ingpupidunsi Ason Kachapate Padopon Karbi Cultural Society Atumpen Ki Hotpon Ajai Mekateng Pen Sayamu Dengponsi Kapre Kahabar Pen Kevang Ingkoi Runner Kep Aterang Atumta Kapathikpon Ajai Mekateng Pen Niphai Kretroxerni Hambi Kapathu Pensi Ason Kapathu Pangcheng Pondo Lasonsi Ajai Mekateng Pen Singmirjeng Achatayalong Chongchingnang Longmirjeng Achatayalong Chengburup Githip Samson Singh Intia Achatayalong Kethak Pen Karju Kachapati Padupono Halapu Karbi Lun Barim Kan Barim Pen Danglok Ovekimia Lun Hai Hui Sitami Chepati Padupon Porphai Kebra Achitimalom Hemphu Mukrang Achatayalong King Dongdang Kedam Hemphu Mukrang Achatayalong Lengpum Sokchon Traditional Ahitialong Bir Thake Thaka Chepati Lapen Kesoy Keret Ason Sitami Chepati Padupon News Report Roshan Hanse Karbenglong Live Ningkan hini susean VDC Chairman Arpu nangi pacholong apot Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Nonghangapan chorolo lapen non akimi VDC Chairman stami ke claim ke damalong ke plake plek pona vid detang chipusi nilip VDC Chairman barim Timothy Teron kachonengri paropon
Niliphan ningkan hinira chiklo jonar kepan nilip VDC arpu nang peksi lapu ana jakiding ki claim kedam oversight nang ki bipon thekapot Josemet Karbenga Autonomous Council CM Tuliram rong hangaphan ning aklongpen chorolo pusi tini VDC chairman barem Timothy Teron methang ahemathik balong pherangke amai ki phahot ningje Pherangke amailong teron asang hok kaningje thuke kedamtang thangthang ni 5 pho arni nilip VDC chairman arpu kimi ke pekpon problem tok be aphan pustami ke claim kedamalong ke plak ke flek pona with data sonte choro parji athe kedamtang arni BLCC chairman along amone pupen sanitation asai kachoklema tomaphan tangka ki pike plak pon dokoklo lasin nona bangke laso sai avidet popusi ningche thedo hello kedamtang tarik photrop along nilip WhatsApp group along nili theklong lo je VDC arpu chemical pen penang an kakuri say asani li theklong posi pini phrangke mai nili phanang kok lo nasi lalon nili parat kedo an korting jerdon rap jerpo jerpi kedo an phangta nili lam the kechipia lam thela hello je VDC chairman lake permanent bostu kali lapen VDC chairman trams lake ninkani sivet bonta pini Karbiang Long Autonomous Council ke chariatum CM pendang lop EM lapen MSC tu oidolo lapen penangatum phan nedi kam setamini li chipilong lo MGM naga scheme pen chipilong lo sonathak se penangamoni da tumni li phan aningka oi tum dadu penangamoni tumni li phan ningkarong tum dadu bonta nili ningkan hinira chiklojaner cap VDC chairman akam tem dat sita nili long is sivet as scheme pen a job nili parada tum phan paching thor thekte delo lapen jerpi jerpo tum hanta nili kechipi thekte pen do ulo la posti ningoi nang ne asi pini nili haladak nili WhatsApp group along ke thek long pen a job sipini la bangso pherang ke me long nili lam thening je pon nang kok lo si nili non ke do non ke claim ponji VDC chairman akimi korte problem tok bi phanta chuning rilo lasi non kedam tang 2020 lapen 21 hut nili ki pitang lapen non ki claim bom lang job kar ka mate MGM rega scheme ki claim bom atum hanstame latum phan pedigar long ri lapen latum phan lason thosi pe claim pon nangji lapen non ki on parta nili VDC chairman ki khibo mahot ke paklem toy asai do ansdami ingtongte detangji lapen pharu narkebra trok narkebra narkeb self help group atoma phan ki pitang asai ansdami amen ingthan pon pe deta sonte messenji pusi akimi VDC chairman phan alangli kachuning ri padopon Kewang G Arni sitami nili BJP asong kapangtang ponje phan un anke chirap chitodunji sitami MSC Pobitra rongpi kipla kipleka sayabang pawit detang chiputa alangli kachuning ri padopon Koilamati pen Samson Ningti Karbiang Long Live North East Angkang Pipen Arongaji ke thenai laki Karbi Youth Festival hanopu Arjulong si Tripura MP Rebita Tripura ta ingdeng plikebra troksi Karbi Youth Festival katalon along nang chitong dunsi ningkang sam chepaklang pon Karbi akhai tu majutang ingcho pikpu RG dingklu yanengkan pen Arjulong bomno Kedamtang ingdeng plikebra trok Karbi Youth Festival katalon hosidami nang kidun jephan bor ilo bonta apor kadurejok nang chitong dunone detlo Bon sitami pining abangke apor chipipa mipen Karbi riso nimso ronga jelong nangkilang dunlong loki ning ing sam piklo pusi Tripura MP Rebita Tripura ahinpen aning kang sam alamthi pherangke tumal thengnu chithan pon Totangte ilitum MP Rebita Tripura Karbi Youth Festival aputhak lamthe kaning jalamthi arjek china के बारे में कल से देखने का मौका मिला ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिला लास्ट साल भी आने का प्लानिंग था लेकिन कुछ मेरा काम था तो आ नहीं पाया तो इसीलिए इस साल मैं यहाँ आया सब कुछ देखने का मौका मिला शाम को भी आएंगे कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए अभी भी एक डांस देख रहा था और सब इधर भी घूम के आया जितना भी ये है बहुत बढ़िया एरिया है और पूरा एशिया में ऐसा शायद कहीं भी नहीं है
ये जो वेन्यू है, ये जो एरिया है, ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है अगर डेवलप किया जाए। तो मैं सुना लोगों के साथ बात करने के बाद ये समझा तो लास्ट 2-3 साल से ये काम हुआ, इससे पहले इतना काम नहीं हुआ था। लेकिन ये फेस्टिवल तो 47 है ईयर्स लेकर चल रहा है। तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अच्छा काम कर रहा है, जितना सुनने में आया और लोगों के साथ बात करके भी मैंने, और यहाँ का एमपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज 2-3 जगह मैंने बात किया कल्चरल, यहाँ भी कल्चरल सोसाइटी इनके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, इनके साथ भी बात किया। और कार्बी यूथ फेस्टिवल लके नॉर्थ ईस्ट अंकम पिपेन के इसी के ठेनाय अरोंगाजी मानपनुंजी आपत्सी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स अलंगपेटा आकेराप लंगपंजी पुटा एमपी रेबिटा त्रिपुरा अहिमपेन कपाचिनिया पुथाक एमपी हरेन सिंह बे क्लार डाकपेन पचिनपन निलिजिर पोलो निली पार्लियामेंट लं चिंकी जेठान रापेट अलंगली त्रिपुरा हवार पेन केबांग त्रिपुरा एमपी लो लोकसभा si alangli bang chuning pen chuning a festival utanang dunji pusi alangli ka chisi kama ada election domar alangli bang nang dunon ede laso aning apun mane ke popea jodi pining bang alangli nang dulo ame thang masi wangi bu nili phanang pulo soteng basini ta atumi si ke phalo si tuwe aju nang dulo pini ke dak nili paklang lo along peka tim ta betara lang so awalo se alangli putamelo je alangli pen thek long ta pen ke thek long pa alangli aning kang sam sonsi pulo je north east puchorali lage isyang bong si ke thenai mane koba ethnic festival si manji lage जैसे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप नहीं डोलांग डिक्लेयर नहीं डोलांग लासी लाइ का दो का भी अफान तमें ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री पेन लोंगजी पुसेलांग ने पु लासी नेक्स्ट सेशन डोलोते निली डाक को पीपी मा के नांगालांग डाक के सीएस सेंट्रल कमिटी हमारे पु पेन वाला कोंगचुन बांग पेन चिंग की पो पीपी सी के नांगालांग लासो लिसा टेंग पेन निली कॉन्सेप्ट पेपर सेलाम्पो लापेन अडाक ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा फान बा निली चिंकी दाम्पो लापेन निलिजिर पोला एमपी तामे लासो कचिंग की दाम होर आलांग लिtanang jordun panang चिंग की दुन पो बसे लामचाक नंग चिपी लो लासे निली टारगेट बांग लालो सेरटालिन कातालोन जी नोनिंग कांथोम वेलो लासी सेरटालिन कातालोन आनिंग काना फ्रांग से पेनाना कामा बांग के क्लेम नहीं आमो दोला लाया मो बांग का patang enang को लापेन मो सेरटालिन कातालोन होर बांग सेंट्रल मिनिस्टर के वांजी फान मासी निली माथापोनो रोशन हंसे रिपोर्ट कार्बेंगलोंग लाइव Jang te pinia Adap Abirta ke lapang sekang tonik lah domi thakmi kardom